namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tlita Caroline Dr. Joshi Riman, and then I'm of course Tlita Caroline Gagash. Yeah, so that can take, of course, recently got the Metro FM Music Awards. So now scroll, of course, got the Metro FM Awards. Video Dr. Joshi Riman. Of course, I invite Winnie. So, do if I have performance here, you know, Tani Joshi Mishwana Kwalano. I show guys go on the performance van aber impressed the tree man no zoma la zoma mina ngutisana crowd ayikaya na a lot of people are cooperating na Dr. Joshi Riman of course abar karva va director show na so no shi sasigin shi nan considering the fact gore crowd le obviously I remix guys I remix because akundelwa eMpumalanga le and akuna various people lawa va attend the Metro FM Awards so ngavula tano ku mhaka ka swinene ku va Dr. Joshi Riman of course he representing le category ya xigaza to be specific categories trade nga ku nga ri tinxaka letin'wana such as Xitsonga house mix or mapiano or whatever. Swa kala swinene ku hina Vatsonga of course hi va hi ri ka ti-awards letiya so ku va yini Dr. Joshi Riman of course if I performa vanhu va tlhela va tsaka hi performance ya yona swi kahle swinene eka hina Vatsonga kuma hi mhaka swi kha swi hi promote ku ya mahlweni. And there is also something guys which I've noticed eka ti-events va tlanga tinghoma ta hina Vatsonga na le ya bengubengu va rhandza ngopfu track ya bengubengu xigaza category of course that's something swa kombisa ku ku na impact yo karhi ngongo leyi Dr. Joshi Riman yona yi tlhela ku va yi na yona va tlanga na nghoma ta yona ngongo Dr. Joshi Riman yona ka yi notice ngopfu ka TikTok ko a ni ku sweswi ngo koti va ni mukomba tona because mukomba ku title ya ku va nga tsala bengubengu mo kuma ku yi kha yi tlanga ka groove so vanhu va kha va tsaka swinene kha ku ri event ya tinxaka letin'wana of course so swi kahle swinene leswi Dr. Joshi Riman of course yi va yi kha yi swi endla even of course se hi tlhe hi ya ka Gagash ma swi toka Gagash ya ku hlekeni vele so endzhaku of course swi kumeka ku V-Class la I drive-aku ya ngamu wa yena so hi fike hi twa Gagash a respond to that matter aku V-Class yi na n'wini wa yona yi na mani luya na V-Class yi no drive na wehe loko ku ri ku i ri na problem ya ku mheni famba hi V-Class ya munhu wa mina na wehe wo famba hi test ya munhu wa wena a swi bihanga ni vhela na ku wow so Gaza vhele ngumi swi tivaka relationship leya Gaza ya Gagash le ku hlaseriweni swinene so ku nghenile ka mhaka V-Class yo va kha driver ya V-Class ya ngama ya yena mara ku vula na ntiyiso mani voni ku va ku ri na problem a ni va data ngama yena loyi a yi data ku yi na movha issue va yi ri kwini yi va yi kha yi n'wi lomba a ni voni issue mehe a ni voni issue koko hayi Gaza ku nga Gaza vhele I'm bored of going that. I'm bored of going. I'm chilling. And there is nothing wrong. They were found by Polo. As you've heard. I'm overall look as long as dating, but the walk was share considering the fact that we've never gonna really look a problem go for Gagash. Can you have V-Class Gagash? Ele show.